to je bile 3 stvari koje su po meni najopasnije po pitanju realitija. Znači, prva stvar, žešća distrakcija. Znači, skretanje pažnje ogromnog auditorijuma, publike, ljudi su s one strane ekrana, nazovi kako hoćeš. Skretanje pažnje. Druga bi bila totalno iskrivljena percepcija na uspeh kod mladih. Sve su devojčice nekad maštale da budu pevačice kad porastu manekenke. Mislim da s pojavom realitija u današnjem formatu ta percepcija kod mladih odlazi u crveno, da je to pakao. I treća stvar, po meni najkrucijalnija, donekle i moja struka, mi ovdje imamo najflagrantniji primjer kako REM ne radi jedino zašto je i napravljen. You had one fucking job. Ali ne. Ali samim tim što REM ne radi ništa po pitanju toga, odeš korak dalje i razmisliš kome odgovara da oni ništa ne rade. Po meni je to to.